Darivanje krvi je čin solidarnosti, a akcijama darivanja se želi skrenuti pozornost na ulogu koju dobrovoljno darivanje krvi ima u spašavanju života i jačanju solidarnosti unutar zajednice. S obzirom na važnost ovog čina, utorak je u Srebreniku održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa grada Srebrenik. Crveni križ grada Srebrenika svake godine 3 do 4 akcije dobrovoljnog darivanja krvi organizuje u saradnji sa Kliničkim centrom univerziteta u Tuzli, gdje nam se odazovu naši cijenjeni poštovani građani našeg grada koji su uvijek iskazivali humanost i odazivali se na takav vid akcije prikupljanja krvi. Dakle, i tu krv dalje transplantujemo gore prema Univerzitetskom kliničkom centru i za njihove potrebe. Što se tiče samog odaziva, inače, hajde tako kažemo, iz godine u godinu naši građani su prvenstveno iskazuju tu humanost, kako kažem, da je iz godine u godinu taj broj onako, da tako kažemo, standardan. Može on biti i povećan, ali uzimamo u obzir imigracije i odlazak našeg stanovništva. Mi smo zadovoljni sa našim odzivom. Neki je to prosjek, hajmo da kažemo, neki 50 ljudi od same akcije, što su i na Univerzitetskom kliničkom centru jako zadovoljni tim, s obzirom na broj stanovništva trenutno u našem gradu Srebreniku. Danas akcija traje od 9:30 pa do 12:30. S obzirom kada će i koliko će naroda da dolazi, mislim, oni nama uvijek ulaze u susret, ostaju do zadnjeg pacijenta koji iskaže svoje mogućnosti. Jer znate kako, danas je radni dan, utorak je ovdje u Srebreniku i mislim svako i radi i treba imati i to uzeti u obzir i oni su solidarni, ostaju sve do zadnjeg pacijenta i do zadnjeg davaoca, ispoštuju svakog koji je danas, hajde tako kažemo, nanijetio nešto na takav vid da iskaže svoju humanost. Imamo 4 akcije i ova 4. akcija danas, 3. po redu akcija ove godine, a 4. akcija je 29.11. i nju pravimo dakle za uposlenike i stanovništvo koje danas ne iskaže mogućnost da dođe. Danas ljudi koji ne mogu da dođu također mogu da se odazovu na tu akciju za uposlenike, dakle javne ustanove Mješovita srednja škola i dakle ta akcija je 29.11.2022. godine, odnosno kraj novembra mjeseca. Prvenstveno znači pozivam uposlenike i dakle učenike javne ustanove Mješovita srednja škola, ali i one koji danas nisu u mogućnosti da dođu na ovu akciju, da se odazovu 29.11.2022. godine na tu akciju i nadamo se što većem odazivu naših dakle uposlenika, učenika, ali i ljudi koji danas nisu bili u mogućnosti da daju krv. Akciji se odazvalo 80 davaoca krvi, od čega je 54 uspjelo darovati krv. Kako ste? Odlično, doktori su potvrdili da sam dobra čim sam ovdje u prilici da dam. Je li prvi puta ili? Nije, već 6. put. Znači, redovno se odazivate ovim akcijama? Tako je, redovno, evo i koristim priliku da svi koji su u mogućnosti, koji se osjećaju zdravi, da urade ovaj humani čin, jer krv je jedina koja se ne može umjetno proizvesti, ne može se kupiti, znači samo čovjek može čovjeku da da.